Biyag ti tao. Hi! Good day kada kayo amin, ngawan labas. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sa bali manan nga istorya, ti sagot mi, wanay drama mi itagundaway. Ngam sakbay na kablawan taypay, da Jesseville Nerido. Kan manipod mat kani Jean Valenzuela, kunana shout out mo man manang dito'y Habitatville, Muntinlupa. Hello kada kayo amin dita. God bless you all. Ni Sweetie Dems, Sally's Mixed Vlog. Kani Susan Portela from Italy with love. Intay nga rudan denggan ti episode 175. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Kastay lang nga rodan ti panagbiag tayo. Nga maaramid mo pa'y latag babae din, no? Pakawanan na ko mapulin. Aglo na ka nagbidutak. Nganik ka na kumamat iti maudi agundaway. Tapnay panagkukan ka tinapod no pa nagbalbaliw ko. Iti day to'y nginaramid mo kanya. Panagkunam, nalakalaang ti mamakawan. Kasta ka di. Nasulisugak lang. Mga aglaang ti babae amamati iti kastarason. Tapno amom, uray anya ti aramidan ti babae amang sulisog kan ka. Nunanakam ka, saan mo atutupan? Pakawanan nagbakit. Ba't dyan na kuma? Awanan ti komunikasyon may kini Hazel. Diyak ka mo niya ti aramidak nanang. Nagsakit ti naramid ni Dino kanya. Imparupan na asan amap-map na kanyak nga asawa na. Iso ang nagsapul iti sa bali. Nala, uston anak. Anya nga rod ngay. Tao tayo laang agbidot. No para kanyak nga nang. Saan nga umdas arason dayta. Ha? Impaay ko amin. Insakripisyo amin. Ang kurang lata para kan ko ana. Nala, di ka unay agladingit. Tapno di ka ma-stress, anak ko. Bakit? Sa dino ti papanam? Apay, saan ka kanya mapanpanog? Adda na patag apapanak. Katno nagmalmalam ka na panakilabada. Aginhanaka ko man. Saanan? Adda na patag apapanak ijaili. Bakit? Mabit lang! Bakit? Napanan. Di na ko ningkang ka no. Pangusarami ti kwarta, friend. Sapay nagdakal ti utangem. Pagpuunak ko maiti negosyo, Ilay. Nauma ako na makilablabada. Iso ang kayat ko tag negosyo. Anya ko maanegosyo, ha? Bakery ko, ma, friend. Uray basit la bakery. Ha? Please, friend. Kaasyan na ko, ma. Promise. Agbayad ak tumot laang. Kasta ngaming tilinyak. Ta nagtrabaho ak iti may sa bakery. Ay, alaman laangan. Pautangan ka, tagayem ka, Pulin. Ha? Oh, agyaman ak, Ilay. Oh, anya ko ti sangitam nga. Kaya't ko ngamin ayaw-awan tinaramit ti asawa. Babaan iti panagnegosyo. Tapno agbalinak abisi. Kat malipatak ti panangalilaw ti asawa kanya. Ay na, patib karam ti pakinakam mo. Ken, ipakitam iti asawam, akabailam day ta pagdaldalanam ita. Naimbag man ta pinautangan na katigayim mo, anak ko. Una nang, nasingpot day agayim ko. Naikitaam Dakil agatad ti inutang mo. Amangan no magastos mo itawan ka suskan na. Saan na nang, adda pa ka isang ratan day ito ang kwarta. Awan bakery dito'y lugar tayo. Isong agi patakdirak iti bakery. Tababaan iti kasti nga aramidak. Mailiw-liwag ko ti panang loko kanyak ti asawa. Pangaasim dino. Di na kami kumapanawan iti agbalin nga anak ta. Hazel, awan panggap ko amang baybay akada kayo mabilang laeng. Ang pampanunutot ni Pulin. No, kasano kong ipudnukon ko na ti amin. Saan ko mabalin asinaan? Ha? Di ka mandanangan. Kasaritak ni Pulin.
Ibagak lang kan kuha na at isikog mo lang tinapatag kanya. Iti kasta, umanugot nga umayak dito eh. O sige, makamu ka, Dino. Nukas damat lama si kugaya man di babae. Agsina talaangan Dino. Ah, Baybayan na kamin iti anak na. Kat saan kay matan ariribukan pa'y. Pulin. Di kagdanag. Adda ni nanang akatulungak ang mga sikaso iti anak ta. Nawayakan iti kayat mong aramitan. Da kayo iti anak tatipilyak, Pulin. Sanan. Taging ka ita. Nasakit pa'y lang tinaakam ko kan ka. Gapo iti inaramid mo. Madurmanak kan ka, Dino. Pakawanan ako, ma. Ikanak pa iti may sagundaway kung agbalbaliw. Saanan ko nakmat. Basta agsinatan. Den na amon jay babae. Ta saan kan apagan ano. Ay na, kasla kaano laeng edi mangrugrugi kang agnegosyo anak ko. Ang amita, di makkalan tinagbasit abay kirim ide. Ado pa yan ti customer mo. Wala na nang. Ado a grocery ti supsuplayak iti tinapay. Ken nakabayadak pa yan iti utang ko kin ni Elay agayim ko. Ay ka nasaya at ano kasta. Wow! Nagadumot tunday ta kwarta, nanang. Wala na ko. Manipod ita. Magatang tay amin na nakayat tayo. Kan pa-renovate tayo ti balay tayo. Wow! Nagmayat mo tin, nanang. Wala na ko. Narangayan ti panagbiag tayo. Dito'y kabinet ti pangikakadag ito akwartawan. Di mo ibagbaga iti sabali nga adda kwarta dito'y, ha? Da kayo laang kinilolam ti makaammo nga adda kwarta dito'y. Anak ko, nasaysaya at siguro no ibang kumti kwartam. Ay nananang saanan. Kat no adun ti maluglugi abang ko ita. Nalakaya ti malugi. Anya, May mayat dito'y balay apakaidulinan ti kwartak. Nataltalgad ngam ijay bangko. Pulain, pudno aya tinadamag ko a pinagsasawam ni bakit saring idinaminsan nga aldaw. Wala nang. Nasabat ko idinaminsan nga aldaw. Takas ano, dumaw-dawat iti barato, tanapintas ka nun ti panagbiag ko. Gapula iti dayta pinagsasawamon. Kasjay ti rumbang kankwana. Lakaman na mati impalakam na idi agab-abang kami pay laang iti balayda. Idi saan pay anauram di ipapaabang da di tabalayda. Ha, Sa ita, kunamlan asino adumaw-dawat iti barato, tanapintas ka nun ti panagbiag ko. Asino kumaday di abakat tapno ikak? Ha? Itatagrigrigatan, kasla asinon akasingpatan kanya? Ha? Pagan anok ngay nga ikang tikas niya eh? Pulos mat ah. kasano itandino, awan kwartata. Anya nga itaramatan ta, intun sumaruno a check up ni baby. Awan mo't amok kapagutangan. Ngamin, dandanin na utang amin na nagagayam ko. Anya nga tanong mapanta iti ayan ni Pulin. Agkid daw ta iti tulong ken kuana. Total baknangan. Ha? Panagkunam, tulungan na tangata. Padasak ti mapana. Barang makasaritak iti nasayat. Anya, umutang kayo iti kwarta nga aramatan nyo iti ospital? Uwan Pulin. Awan nga minan ti sabali ang masitgan mi. Kinaimbagkan ka. Tanapintasan ti panagbiag mo. Intuturod ka ti may. Barang nga da mautang ko ken ka. Ladingitan, ngam awan maitad ko a kwarta. Dino, ladingitat nga iba ka. Nasaysaya at siguro nagwin naswastan. Apay, Hazel. Kaya't kunti mga barwanan.
Aga broda, kat ibatik ti anak ta kadang itidadakkel ko. Anya? Agsublikan ka ni bakit mo. Tapat siya kakayat nakapayday jay. Nasakit man, nga masapul nga aramidan ta ti kastoy. Tadyak kaya ti agbasol itag nanayon, Dino. Hazel. Mga baruanan ta kumahan. Itato sininaan na kanji babae. Kundi sobri ka kanya. Naglalai nga mo. No di nak mahawat. Okay lang. Awanan nyaman na kanyak. Ti para kanyak lang. Kaya't ko kumaamaurnos ti amin kadata. Nangrona kat ada anak ta. Saanan ang masapon? Itatadon kwarta. Saan ka kundi sobri kanya? Di ka agsawi ti kasta Pulin. Ta idi awan pa'y kwartam. Kaya't ko nga urnuson ti amin kadata. Ngam di nak inawat. Lading itak, Dino. Ngam di kan pagan ano. Ha? Agabrod ka kunam, tatang? Wan anak. Para kan kati panagabrod ko. Kaya't agsingsingpet ka, wan? Wan, tatang? Kaya't noon nyaman tinararamit ko iti kalabas. Pakawanan na kanak ko. Wan, tatang? San ka akagura? Agyaman na kanak. Ipatpatag ka unay. Ipatpatag ka mat, tatang? Pulin, aday bagak. Katsapay kumata saan mo asintiran da ito'y. Anya day tananang. Madlaw kong amin ang manipod at dan kwartam. Namimpinsan mutten ang nagbaliw ti ugalim. Agbalbalin ka pa yan abastos kadag iti babak kita masabsabat mo iti ruwar. Anya kumaita. Adaya mo't perfecto at taon, nanang. Tanangam ti panagsasaum. Tane, madinti kasta nga aramid mo. Adun ti mapaspasakitam, gapoy ti panagsasaum. Ay nananang awan bibiyang ti asino man kanya. Aramidak ti kayat ko. Tabiyag ko daytoy. Ha? Nanang, apay day ta imatyo abag. Papanan nyo. Ay, agawid ako ni Jeff probinsya. Ha? Panagkunak, awan serbik nga ina. Gaputasan kamot na kabailan nga isuro iti nasayaat. Nanang, kasano kami iti anak ko nung pumanaw kayo? Mga lakay ti babaunan niyo ah. Sana bale takabailan mo't abayadan ida. Anya? Agsagana ka anak, tagbakasyon ka. Ha? Pagbakasyonan tayo, nanang? Iti lugar ti gayam ko. At the resort na, kit iso ti papananta. O sige, nanang, kayat ko. Isarata pa'y laang ti bakery. Tadyak mabantayan dagiti trabahador ko. Ang mga nagkupit da. Iso anasaysaya at no isarak pa'y laang. Sige, kayat ko ti aglangoy. Dayjayan ti anak ko. Again, enjoy nga aglanglangoy iti pool. Napintasan ti biyag mi nga agin. Magatang mi ti amin akayat mi akanan. Kawas kanda dumapay. Makapan kami pa yan iti sa dinuman akayat mi apapanan. Iti sumaruno, lugan ti gatanga. Lugan laangan ti kurang kada kami iti anak ko. Napigsa ti negosyo. Taimma doon dagiti supsuplayan mi iti tinapay. Napapintas ko matan ti balay mi. Iso at ti urnong ko akwartay ti balay. Kat igatang kunto iti lugan mi. Nimat na nail si akaaruba mi ti umaw-aw. Apay nga ta. Sungbatak na. Hello? Ay na, pulain balasang kaw. Sa dino ti ayan yaw. Nauram ti balayaw. Kastabatan ti bakery yaw. Anya, Diyos ko, mangayab kayo kumay ti bumbero, nana. Wag nangayab kamain. Ngam nagpaspasa nagkayam kam ti apaoy. Awanan, di mapong ti balayaw, pulain.
Saan? Kasanon tinagrigrigatan? Nanang, awanan ti balay tayo. Awanan ti urnong ta, anak ko. Awanan ti balay ta. Kan ti bakery. Awanan ti pagtatautan ti kwartata. Awan na pulos ti nabati. Pag nangadan tayo ngayon, Kapilitan nga agawit ta ni Jay probinsya. Tawanin na pulos kwartata, anak ko. Nala, ang naad kayo dito'y balay. Nulakit di tamaanusan nyo ti panagbiag dito'y probinsya. Nala, husto, hindi ka nagsangit, anak ko. Patya ka makabangon kayon tumanan. Nadadawala namin pinsan na gitara pa po iti nanan. Anak ko, Kasanon ti masakbayan ti anak ko. Kasanon ti panagadal na. pasensya kan anak. Masaukla ang da ito'y Saan apa nagsidir? Ngam kayat ko lang ipalagi iti nararamid mo iti kalabas. Ti pa nagbalin mo anatangeg iti padam a tao. Gapo iti itudurasan ti biyag mo. Kala at ang imato ti purwang. Kat kasta unay apa nangidaon mo kadagiti awanan. Wanan, napanunot ko na ito. Kat naamiris ko abidot dagiti nararamid ko. Pagpapaboyak dagita nanan. Nala, pagyamanak ta na amiris mo dayta. Kat sapay kuma, tanubumak ng kantumanan. Di mon ulitan ti inaramid mo iti kalabas. Ta saan anasaya at ti kasjay. Wanan, saanin ang maulit. Kat pakawanan da kuma. Naimbag nga oras mo, Pauline. Simangpat kan manipod abroad. Sige, sumra ka. Talaga, Jack, impaka mo ti sasangpat ko. Takayat ka sorpresahan iti anak ta. Pasensya kan. Nagdungritak. Kagap-gapok ngamin iti uma. Napanak nagmulay ti kamuti kan aba. Kastaya? Masapol ngagmulaak. Tapno addapitan mi akanan mi dino. Ngamin, awanin ti negosyo. Wen, nadamag ko ta, Pauline. Ang di ka madanagan. Tadyak baybayan ti anak ta. Ipaay ko ti kasapulan na iti panagadal na. Agyaman dino. Kahit na mabalin. Urnusan ta kumati amin kadata. Ulitek tagkid daw iti pamakawan. Gapo iti panagbasol ko idikan ka. Ngam, nailaw anak lang. Kanadan pamilya ni Hazel. Ngamang tidaklata iti suporta iti anak ko kankwana. Dino. Data ituding para iti tunggal maysa. Gapo ta nagkasarta. Kanadamot anak ta. Kanayayatan kapay lang aging gaita. Iso nga urnusan ta kumanti amin kadata, Pauline. Pakawanan ako, Mama Dino. Ngamin, pinagturay ko ti pride ko. Kangimato ti purwak, idinaadda anak iti ado akwarta. Pakawanan ako. Ala, lipatan tan tinapalabas. Ta mga baruanan tamanan, Pauline. Ipagpagaputa iti kakaiso ng anak ta. Wandino, ket kayat ko amamon. Ngay ayatan kalata nga aging gaita. Ay ayatan kamat, Pauline. No maparaburan kay ti grasya aramatem itinasayaat. Katagbalin ka kumaan na pakumbaba, tap nagtultuloy ti bendisyon, adumtangkan ka.
Bueno gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel tayo, Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami.